Kelvin Taylor contract. Kelvin Taylor dear human way. A 10 year any tro and will try. And now Kelvin Taylor wa vice president a residence a honor da. Eti Ghana for no class at him did ye no ye pe. And only ye pe. It is a wound to me nyenes will be ya Miss Ramo. Mama ye money kutupa. Mama ye Shannon. No one also ye. Kelvin Taylor would dear Tamwa etimi ebedi Helena Idrisu atem. No dear no asabe dear the full sam from Majina Mono. What they say? Sammy George, no money no trying to be do. President Mama Crowdy natem. Exactly. That's yeah, Sam George, no, the people or yeah. Mama can be. Yeah, and so not a benefit to woman in no. Woman in a cow woman to. Say, wouldn't him say, oh, be a yamano, or be a station yamano or Ghana, or by your vice president, Juma. Mamma no one or park many beardy. Ne rig is help you don't go regino. You have park many beardy, den. Say, Kelvin Taylor no. One no, Mamma Juma no baby. And the Kelvin Taylor, Wakasama Kennedy, Japan. A dear na a see. Elintino. Kennedy no no say one MPP ni bi mu nti mo ana mo ka say Kennedy ana mo ye misere ono one na mo party ni mu say omu party no onye MPP ni bi mu o the party no akobo NDC mu enti no kakra na aka no ode na mo no onye na dwen say o de ba be petumi bi ono na dwan say omu gu no because they are planning to build a new party together with Alanchile Martino. I'm telling you, it's a Canadian idea. Grassroots for no. Samu nimuna samu mo kwa yamadwe samu kofana badia. Ono no party ni guo no kwan so ano nam. Enti no kwan obefa so obegu party no eno no ope. Ti samu koto abanema no party no ena wo mu gu no. Including JFK no nyina dia align with them wo edienti na wo esese wo timi kokase Tamale Central kra aba na yenkoto bi NDC fuwe ye bokoboko no wo mu nante NDC omu ya party ese wo ni wo mu diri a wo ni wo mu ya pokopoko hwe esi edunketi ya obi a o papa kokora wonya over 70 obie na no a enkwase asam nko ano woka obie na no a etiritiri asem wo papa we se ntokwa kura sigana wo esi edunketi ya betimi akontokwa esutambia wo hyema anti kutuka wo hyema anti emomo keka mo asem edi etiritiri asem because of say eno wo benefit from them. Look at this rough hwankwase asem Wako hospital kwana se wonka woko ye no say if there is any negligent anase BBS here, that's why we have pause when you come to the UK. Woko hospital na say ye entreat we here ye wo baby a wo ye wo complain fa but esanse wo ma hye wo mu kutu penti no enu nti na ama wo no wagyae ne maame bodamini wagyae ne papa kwase ampani wo fie no wakotre ne nsa wo bi maame so kwa akobo no. And then the minister asa enya ahoden a shaking his hands in front of the hospital. Ghana atemdidie ne pe. Ghana etitrasem ne pe. Ghana for pe policy. Because enka Ghana for pe policy a hwe Dr. Alhaji Mahmood Bawumia policy a wode to ho. Na hwe Mahama, ede asem Mahama kai. Enke nipa nsora no pe nware nkodi kiu mu nkoto aba mfama Mahama. Ghana doesn't need policies. It means that me nya no so bi ya akoso ya me bo wapaso yero ho na ye and ope me hu se what yama o hima wo ye de oba tantan oba ne hu te se de yekotwa na gubusomuso na emsa ne maame wo no na ye mu nyina apa wo na ya achiachia muti Ghana ho Kelvin Taylor a solici ahemfo eni ayifo so air threaten nkrofo no mo ante enne mu nyina mwanya ano the so-called media nkrasefo amakoteta radio so so dia obi asode me media nkrasefo the adwuma no kra the ethics of the work no kra no wo mu nim
And one is a will be asha no failure, no aquaco pay a ye be no aquaco fafe a makeup sabon and him, no aquatra no more can quasiasem. And a MPP, wouldn't be the MPP no. Because of doctor policies now the buy, you know. And then go ye human face a free one will be intimate bribe because Ghana will be a Juma saying. So I can say no muji. Will be to make us a medium pay quite a man for and count. Sa bribe no. Doctor ba e be year free one. And no woman pentin woman in our tie doctor no. But make actually woman say enyankopon si wo hina setie biara. Otamfo ye beya by doctor obeye president. Inshallah. Obeye president. Na ane binumu okase ye penkabomu ye kabomu. Eti mu fi se enkabomu ye nipa ya womu. Obi convince me say the 2024 election na ye to ye no. Kennedy Japan eni na chidifo aboa papo. Mon convince me say so moto abama MPP. That day na yeto abano abua papu 1-2 bi sada no UK. Yes. 1-2 Yes. 1-2 abani bi. Ojwani ye. Omu nyina nto abama MPP. It is a moka say yes. Sada no. Yeah. It is a moka say yepenkabomu ntino kwase bia akeka nkwase asemu didi freni ma asama musu wo mu mra. Yese aboa eno ntakra na ma na ye kese. But ntakra bone de ene aboa no ye kwatere kwakora na eye. Wo mu no hwensem a wo mu kekai. Can you imagine say mu de muntie say campaign no kra na wo mu ye no. Sa nkrofo we general election omu beto abama doctor. No. Omunto. Eti mama ma ye fa ye ni ento wo mu so. Say ye penka adru bra esese wo mu kan ye ka bi kire wo mu. Etro na wo mu twa no ye mu enipa nyina hu se wo mu ya atorofo because enipa bi wo ho a obi kan asem a ono no onko ridi enhu se asem enipa na ka no boa ana se on me da hey Kennedy be kan se ya doctor atwia 800 a bribe no ye busa no se hwan a no akobo wo bidi e hwa na me hu se papa no wo boa wo ye torofo asema wo ka no enye no kure but obi nsusu wo ho a ebeto na adwenim enu nti no so mu betwa tro no nko ade a esese fast ye yi ano emu hu se eye tro ena omu twa na anyway ena Ghana fo bebre hu se Kennedy no ono ankasa no wo ye torofo because I got the money now o kan o be ye president a Kennedy enye usika na ade ba be ebu o man no eyo man ni sika. You are rather coming to take a minor sika. I don't know what be ye greedy man. Also, none of 100 and something. And MPP bar power 8 years here. Say, need I do 200 and something. When you know he. Enti contract na ye de man no. Wakoto to niema no $1 bed no. Be a $50. Anya na me na nya sika sa. Enti wono kra se sika no. Ye ka se ye hwehwe mu a onam kwan papa so ne nyaaye. Wo pese wo ye no ho se wo ye han bofo. Wo penipa bonefo wo Ghana politics mu a ene Kennedy Japan. Ofana se mo famfiri ya sonko na MPP fo no enwe be ye better se wo be free mu than se wo be wom na wo di mo ye meeting a wo mu du mu secret ene ade no mo de akoma NDC for no. Me that is my problem and my worry. And yes, it will be a contest tibia. Yema doctor, but any panel the more na wo mo contest no. And no na ma adwem bone eba wo mu team. Look at kwa Japan. The way I know senior doctor nam. I know be a credit himself and ka be doctor we ne ya. Kwamna will become a chief of staff and all of a sudden say what wow moya sa enye se will be yema will be an contest bio but moya sa na ma adwem bone ne enenti twitwa na ye den adoso. It's a boss general election na adwuma esese wo mu ye no wo mu nye wodi sika ne ma ne so won fa nkonko ye adwuma no kra no a wo mu ye ne biada because ono no o position no etu fi se nipa no bayire ne ho aye adwuma se okwa ye adwuma ne se aban no emla power eno na ye ka
Adenti na yentimi sa akomapemu pa mu nyina mu do nipa na mu nyina mu mfa mu adwene ene mo yi Mahama omo anya ne sa baby ono nko yes and no ono nko na contest ya mo obi an contest no mo fi se na enipa ni NDC mo mema ni mo enko mbetimi a contest mema wom but omo hu se no ade no ono na ni din adirachi a obetimi age power ama wom. The selfishness of MPP no is too much. It's too high. A door so to. As I say MPP for ye jai sa de no. Sense so party na no mayo madwi so mu bebu no dia. Any omu anyere wo mu. Me de manu sie no. Me